U tekstovima hitova Dine Merlina pronalaze se milione ljudi, a malo ko zna kakve su zapravo istinite priče pjesama Dine Merlina. Brojne pjesme uz koje su mnogi patili i žalili za nesretnim i izgubljenim ljubavima nastale su u Merlinovoj radionici i mnoge od njih prate zanimljive životne situacije s kojima se u toku svog života ovaj pjevač susretao. Ovo su istinite priče pjesama Dine Merlina. Jedan od najvećih hitova, Moj život je Švicarska, nastao je također kao posljedica jedne zanimljive situacije. Merlin je kao mladić, kada je bio siromašan, volio djevojku za koju se ispostavilo da je sponzorša. Napustila ga je i otišla sa bogatim dečkom u Švicarsku. Kada se proslavio, ona se vratila u Sarajevo zbog njega, a on joj je otpjevao ovu pjesmu po prvi put. Imam sve što poželim, samo jedno ne, da me neko bar na tren voli zbog mene. Ljubavna priča Merlina i njegove sadašnje supruge Amelije je bila veoma komplikovana. Njegova supruga je poticala iz bogate porodice, pa su njeni roditelji bili protiv njihove veze i branili joj da se uda za njega. Dok je Dino išao na zanat, ona je pohađala gimnaziju, pa su njeni roditelji željeli da se zabavlja sa nekim koji je na njenom nivou. Ipak, ljubav je bila jača, pa su pobjegli kada su imali 20 godina i ona se tajno udala za njega. Danas kaže da ga njeni roditelji vole više nego što zaslužuje, a njihova ljubavna priča ga je inspirisala da napiše pjesmu Kad si rekla da me voliš. Merlin je bio izuzetno slab na svoju majku, kad je imala veoma turbulentan odnos sa njegovim ocem koji ih je napustio. Nakon što je umrla, posvetio je pjesmu Nedostaješ, a zatim je jednom izjavio: to je nažalost istina, kad tek izgubiš nekog dragog, tek tada ga tražiš, kada umre, iako si svjestan da ga više nećeš vratiti. U jednom periodu svog života Merlin je završio na liječenju u Njemačkoj. Bio je na psihijatriji i sve mu se na duši skupilo. I tada je napisao pjesmu Ja potpuno trijezan